hang ni ke por ke mentah. Kuat bania pet bat ngan daga kitab Ezekiel ke nong ke basau punyo. Utrai hang ni upan ipau yo Ezekiel. Ngasi aingo yo utrai habang ada puli ke history jong ke Israel. Ublay usay ye ki syakri ki bakamrat ba ngayo I hapo ke Bible kadai men ba kidang don hapadeng ke jing e. Ke Bible ke batai hang ni ha ke kitab Ezekiel. Syapang ye ki kon Israel ke batauru yang abad ye pi. Siapang kata ke jingpen kia ke bawan na ke temple. Ke bawan na ke batau ken mau ya kene gawe bagai jingpen kia kawan tang na utrai. Kawan tang na but hang ne ke kerennya ke jingpen kia piniwa I badan ubapang ru hagani ke jaka. Omdan mana-mana bapang hagani ke jaka. Henry ke dan pat ke jingpen kia ke bakawan tuot ken. Kalong kumjurong anong yapi, habang nga pa mapingi simentaro na kamit ka jang utrayam, ka jingpen kia kawan ya kabakan tuot ken. Ngakwa hagan ni kapor, pini ong lang bat nga, pini peit hagato ka dikot ka ba, kat ar ka ong. Namar ki jong ka, kamino na ka jaka kentang. Lada ka kami na ka jaka kentang, kandon ka jing sayso. Lada ka kami na kajaka kentang. La aya ka siya kamelo kan. But kaning di kapor kindat sabangan lek ben bataya kani. Kaning di ka ba Ezekiel, mano ba Ezekiel, usyakri jong blay, bo blay usay o hapo Babylon. Kaning di kapor ba ki kon Israel kidang don hakari Babylon. Ki pat syam lawan pai biang no syakri la jong. Baru try u aya ki ya ka jingkermen. Day namar kata u Ezekiel ubatay kay ke bapelong ye ki Israel bakindon syakani ke rihot layalam raw yaki da kita ke Babylon bakilay don syakata ke rinong way hey bakilay kendur sa daki way pat ki nong sansar kata ke bet bat Persia lawan lam yaki ke jinglong raw naki nong Babylon hundray menta bala sansar pat daki met Persia bat hakum ngani ke por ublay usay ya Ezekiel baniat ho lupa bat banay ye ke jingkermen. Day namar kata haga kitab Ezekiel pinlap bet ye ke jingpen pau ke jong blay na do ka banengkong gen ba udah keren ya kita ki jingpen pau ki jong utrai ba kumno utrai ukran ba kamta me na pinda pet hakilenong ki basdang jong kitab Ezekiel kamtam hakilenong balai udah maham ya kita ki nong syarai udah maham you know. Ya kita ki nong syarai, bakumno kita ki nong syarai jo ki yeng Israel, ki long kita ki basngap jar, berkibam keren, ya ke jing shishana ke ketin jongki. Ublay hagan ke jaka, udah keren ya kita ngala banong yepi, baru ong, tada pim tere ya ke ban keren, ada ay ya ke jing maham, wang ada baman, lada pim tere ban maham ya ke snam, ngan dawano napi, ngan pan, na ke keti jong me. Ukran hakani ke jaka syapang ki nong syarai. Namar belai ki Israel shwa jongane. Shwa jongane men ba kidang don hakari le jong. Hakari Juda bat kari Israel. Kita ki nong syarai jongki mut ki sim bat kita ki rongba lingdo ki klam shem la maham kindiat ro yaki ba kimdai ban ya kapop. Kila klet no ya kita ke jing kawai ki jong utrai ke keren na ke kitab Leviticus kita ki nyoteli ki jing kawai ki klet ya ke jing kawai ke jong blay ki klet ban buram ya utrai kita ki singi sabatan ki klet lut ya ke baro bar ki klet ro ban wan ra ya ke jing knia sha blay om tang kata ki yo su ru ya ki wei pat ki sim ki bayalam ya ki syakaban mani blay tau ken syakaban mani ya blay bal kum ta terter dai namar kata try upeni ya Ezekiel nungkong do udah wanra hao ba udah ban maham ya ki nong syarai but udah batai paru unik blay kini ki syayalam bakla dai kata nganong pintep mano badai usaitan kan dai haga kitab Ezekiel haga lenong gaba arpopra udah batai ba une ula judai angel jong blay ubala judon ken haga ta per ke Eden ke jong blay ken kumno la shem ya ke jing bam hok hau udah batai yang ni kumno la penlong ken yau tau angel ke jong blay ken uba kerteng ulur syai la batai ya kata
Bat kumno ba mau uha ba kajing bam hok. Bat kumno kiweiru uba ulet ben kring no yakiru syaka pop. Kabamot ublay ukuran yakikon Israel wang. Kadaw ka ba kajingwan ka jong pihak ani ka jaka. Kamday bangala isi ya pi. Kadaw kaday na marka pop jong pi. Bat meno balapan le pop ya pi. Uday uta ubakot syaitan ken. Udah batay ya kita baro dia kata ngalak menong pi. Ka kitab Ezekiel kadai kadap ka kalong tik ka babatay ya ka jing sedang bat ya ka jingkut namar batay belai pi don hang ni namar pi don kinong syarai ki na tay nong syarai ki kam syam la maham ya pi bat ubatay ru ya kita ki wei pat kinong syarai ki ban mi la kinong maham ka snam on dawana ka kti ka jongki nang ta la batay wang kai ka pelong ki bre ban ha pa ka pop namar jong une u angel u bakerteng ulur syai ken u bala judon lupa hagak per ka jong belai ken bat u ha dai ma u ba shoy ya kibreu de kata kitab Ezekiel nangta usaba airu ya kajingkan man wong hato pinget mo bagata kasing kala ya kabakan lada pipule hagalenong gabalai pupra kada keren ya kata ka bentawo hato pinget mo bakita kising ki baterkong gila banem u ai u play won ra ya kajingkan man biang sachisien but tang ya kajingkan man hada u play uong an won ra biang ya kajing pen kia ya pi ya ke ya kajing pen kia, but kani kajing pen kia kanwan kanum day na kibriyo handray na marka ka ba kentang bangangan ay, okay? Ka ka ba kentang, but ka toro haka jingim ka jong abat jong pi, but haka ying ka jong abat ka jong pi. Ni don na ya kani ka ka ba kentang ka jong try, ka ba non ra ya kajing pen kia, but kani ka ka ba kentang ka jong try, kan mauro haka ni kasi habang ishimro na kani ka meat ka jong try, ya kani ka kuri bat kumjo ya kani ka kupu, ka day ka bala pen kentang da utray, habang ishim ya kani ka kuri ka ba day ka ngala ban ong fi ka wi ka liang, ka ka bala kentang kan wan ra ya kajing pen kia kanwan ra ya ka jing say so ha ka jing jong abat jong pi but ka Bible ka batay ha ka ni ka jaka ba kay ka ba u Ezekiel u yoi nga baling ong pi mane ha ka Babylon nga so kung ba na mar ha Babylon u blay u say ki shakri ka jong blay como Shadrach Meshach but Abednego u say yo Daniel but u say ro yo Ezekiel u say ya ka Esther kini di kita ki bre u say ya Ezra u say ya Nehemiah kini baro lasay hakari Babylon ni kini gishakuri ratba ki jong blay ken but hang ni ngipek sepang une Ezekiel ba une Ezekiel ubatay onda lada ublay la lelot lada ngimdon pat ya kata ka jong ka jing pen kia kong long le no ailot namar haga ni ka jaka ngayo i jing kermen lot lat no haka wei ka benta but uda ong Henry ya ka jaka kti jong ka but ya ka basa jiat jong ka onong penbha on IT no ya ka hak ka melu ka batau ya ka duriau melu la pipet ya ka map kani ka thau ka jaka ba ong ka duriau melu mo a that sea ong tin nong we kani di ka ta ka jaka ong ya ka onong pen emre dei ko ta hadu menta kani ka don hapo Israel la pilek hey ba dan jingbi ru like no tang ka melu bodu breu la da kwa balai ban no yap ru ha kani ka duriau ko dei ka pi kwa ban no yap kam tre ban sim ya pi piper bet pinum ngam lanoro pinum ngam lano ang ta namar balay kadai kaduriaw mulo kamdon kajing say so kamdon jimi ru ha kata ka jaka mat omdon jing embro kindiat ro ha kata ka jaka kalong kumjuro hanga pada pi lara ngam no pi ngiim kata ka jingim ka bakti ka jingim nganong pi kata ka basa jiat jongka ngalawang filarang isa kumta kajingim kan mau kajingim jingi kalong kum kata kamelo kabamla ban say so hakanono kabenta Henry hangni tin ka jong try ka kren bat ka ong kum nengan phai biang manta bangin ya pet kai ka ba Bible ka ong bat ulawan lampat ya ka jingkang jong ka yeng ulawan lam ya u Ezekiel u peniang ya u hakata ka jingkang jong ka yeng baru ong tu kemi ya ki ki ba mi no hapo ka pelau jong ka yeng sha mi ngi waktu kami yang ni ka bami nang ni ka yeng bat haba ukmi ya kata udah yoi berkata ka kalong ka batut na syapo ka batut nay na syapo ngasiong kanum don ru ka mansumi na baro kandai ka banmi kandai nang na po jongi dei kata try ong ka wa ka ba kania kersoy na pi amen ka wa ka ba yu ka ba hang kani ka jaka ublay ong yu Ezekiel ngan say ya kata ka
wa bangan ayah pi. But ke Bible ke batai hang ni kini ke kawan bentut. But ke Bible ke ong nak liang syakamon jong ke yeng. Ha ke basyati nak ke tuan. Onda kum ta ulawan lam yang nak kata kelenti jong ke kedop ke basyati. But ulai lam yang barok saudongi kelenti syabar syaka kedop ke basyabar. Nak kelenti ya ke kedop ke bapai syapang mingi. Te hakmi ki kilatut kaliang syakaba syakamon. Kabatai hang ni ya kini ke kabatut. Bakabatau hang ni habang ada ong ya ke Fitip ke ke basyune haju kamla banon ra ya ke jing kerku. Hari ke kabatut barabor kawan ra ya ke jing kerku. Kan ma be kawa kala ba kan dapat ijabo ada lamar ba ke katut kadon pat kapor ba ikut no ya kawa. Kabatut. Kalong kum juru ka jingim jong apa jong pi. Lada ha ka jinglong Kristan ka jong apa jong pi. Lada ngisu sakut baik hajo. Kamlong. Ngi hab bantut. Haban niyo? Bantut. Kabamuat ngi habanya saya kemat. Bat hang ni labatay haba ka katut kadon saw stage. Bakani ka katut. Bat kabatau ngala banong pi. Hang ni kani ka ka badengkong ka tau ka ka bawan na utray ka ka bakentang. Bat ka baar hakani ka ka tauro yang aba dia pi. Bangingin ya hakani ka ka batut na utray ken. Kan mau met ngimla bantut bat ka jong kani ka perthai. Bat ka jong kani yo? Jong kani ka perthai. Ngastunat bah mene mestar ke balabatay bakum ki banget nyemdai ban bitar. Nyemdai ban yo? Pitip haka perthai ka daplat jing bitar. Nyemdai ban tut haka ta ka jong kani ka perthai. Hari angin tut haka ka jong utray. Amen. Haka jong no? Utray. Fit day na markata ula akli ya Ezekiel te hakmi ka ka latut na kaliang ka basyakamon. Kayang ayo syakamon. Nang tawang haba utau bre ulami no syapang mingi lembat usai tau kakti jongu ula tau si hajar puru bat ula peniat yang lang baki kan mau bet haba kani ka ketut wan uni ubrio pe kamong angel uyo i no ubrio laban de utrai uyo i hakani ka jaka bat uya lam ya syakani ka ba unyat kan mau bet babot sinam Ublay, kwa yang man sakut haga jo ka benta. Ukwa yang ba dia PM, hakini ka ya ka ba ngin ya hakini ka But hang ni labatay ya ka stage ka ba nungkong do ya jong ka jingya lani nga labanong ya bi ka stage ka ba nungkong do ba ubangay uhab banyat. Kan mau? Hang ni ka don southly ka stage. But kan mau hapa ka Bible ladon sau sien balakat ya ke Kano sien? Fiatip? Ha? Kabanang kong do kadai ya kaduri aw basaw hakapor jong Moses. Hakapor jong no? Kabaar ka kalong kumakat bapansangeno kabalatut kabanang kasangeno kata kadai hakawa Jordan. Men bau Joshua. Namar kadai hakapor kabaslap. Kadai hakapor liur. Baki kilait nang ta finlap na kitab Joshua. Kiyait lang ba kata. Waduh boleh klaim alam yu Joshua. Ba unlet ban job ya kari kanan. Ha kapor kaba telang. Namar ka kerit akawa Jordan. Kalong tik bukan ni kawa kera kapor telang kerit kesuk banyak. Klaim alam ha kata kapor. Uyalam ha kapor badang slay ke Jordan. Pita boleh yu. Kan mau bet. Habo blay uji dia pifte nomor Joshua hangani ke jaka udang sabti yang kumnongan alam ya kini kode Israel udah perkat ya lede lada kat Moses kidang ya tanum so ngalai day mano kat mano kat Moses kidang ya tanum yo Moses uba jemno tamro udang bitar so ngadai mano man alam ya kini ngada yo Moses ki kentat ula yo i kumno Korah yang persyak yo Moses la yo i kumno ke Miriam baru Aaron yang persyak yo Moses ula tiang nganong ya pi ya ka banyalam ya ki kada kan ma bo blay ujet blay pan famous ro upan niyo pan famous ka bamot ra ya ka nam jong pi ra ya ke ya ka nam bat ban ra ya ka nam haban wan jing ya blay unle ya pi ke ka ba pla haba ukwa ban ra nam ya pi
Namar balay ngayon bau Joshua hang ni kejaka bau balay uyalam ya hang ni man kam no ya kata wa Jordan kam day hakapor kabaka wa Jordan karet ka kadai hakapor kaba he kadai hakapor kaba slay por bat poi hakata kejaka Joshua ala manong abalay me pen poi kum no hak ngani kapor ngini ap no ngila ya ap sa posnem balay ngim la ban ap so no sok shi ayom Bahkan wan kapor talang ngin sasuk banyat hangta. Hanu blay wong men kot ye tagi ling dok kita ki bara ya kita ki sunduk bad haka kejat chongki kan yo ye kan don jing penia klat kan don ge ka jing penia klat bad ngan ong ye pi blay u penon kam ya kata kade tang gawe baki kon Israel kinte bo blay u don badu Joshua ro kan mau be haba wan ka jing le Ong atrai me kwa ban famous yang Amen. Haba don ke jing kerdu don ke kamba. Amen. Haba don ke jing klia kejat. Ke don ke jing pen kia. Ken klia kejat don yu. Don jing pen kia. Amen. Tik teng soitan wan ra yang ngi bang no. Balai bat nga kum ne ong be atrai ai ngo. Medan lengkat bat nga namar kumbai yu Ezekiel ka Bible kong tau beri ulai alam ya banyat ya kan mau ublay unum ino ya kakti jonga ba jongpi amen wangan betin ya pi ban ngan alam na kitab Jeremiah ukran ya kata but ka Bible ke Quran hang ni nang ta ka balai kini ka jui ka wa par ka arsin ngani ka wa kata ka de ka por ba on rong no ya Elijah na ngani ka jeka wale ayu Elijah ba uyat ukawang kita ka barondi ka jong ka ka ya klat but uyat na ka daw kyam ka Bible ka ong ka to ka por nang te na wa Jordan nang ta ka basaw Usyakri jong na maramdan manget yo Elisha you kon rat on sarak no you kon rat on sarong no kumta terter hari ba kawan kata ka berandi ka Bible ko nga kamba benengkong do ba Elisha yo mat ba ka presence ka jong blay ka don u klam sham lalong kun sweat namar udon ni kata ka berandi ne kata ka jing pensle ka batut na u blay u shem kata ka berandi ka ba u kawe kumba kawe u Elijah ka wa Jordan ka kat biang amen Pi ublay sausin ula on penkat bangala raban ong pi dan ai ka bamla badu blay la daw lale kamba chisien ule kamba biang ipi so chisien amen namar haka ju ka wa laisin ule ya ka kamba amen ngibun sen ngiken ma bai tang ka duria basau hari kan ma ka wa Jordan namar kade ka ju ka wa ya ka ba ublay laisin ule ya ka kamba ngatrai ki dok hang tu ki kulmar ba yang lanu tip sya kat biang ong tip Barkani kadi kata ba ublay ule but ublay hanre habar ka banta ublay don kat barki but hangni ru utrai Ukraine ya Ezekiel wangam kwa ba men itan ko uyalam ru ya Ezekiel ba unya hakata ka kan mau ru nga ba dia pi ublay kwa tang mangin siyo ngau ya ki kamba haga jingim jengkiwe tang mangisu yo ya ki kamba haga jingim jengkiwe hanre ublay unyalam yang nga ba dia pi ru hakita ki kamba Amen. Berka Bible ka ong laya lam ya Ezekiel banyat berkata ka ka kot tang adu ya ha mat sola hang no dan mat sola tangang ni kapai ka hang ni wow pikani ka ka bawan bentut ka kapai hakata ka jaka ngasi ong ro kadang South State ceki banget ka benung kong do mat ya kata ka haka jingim na dia shua. Amen. Mat ya ka katin ka jong blay. Ka bakalong sisya haka jingim na dia. Namar ka ka tauru ya ka katin. Haka sitish kinong episodes nang kabasan ka keren ya kata. On site da ka maray ka katin. Ka mat shua ya la dia. Bat ngangay haka ni kasingi kidon ki mat sola ki jong pi. Ki bala ong naile jeseng. Ani mendakasi kalau kumta hari ini imat sola laba lampat da ultra dong gila jeseng amen donu nong betul nanti ya fi wong ketuk mat sola kam dai long kumta ya amen but kani ka bentang ka benungkong do haka jingim jong aba jong pi bangin su tu badon ba penya ya ka jingim jong aba jong pi Bunsen wanum perkat badai daladehi perkat hangan ni kajaka ki kun Israel men baki mi nakari lejong hakata jinglong merau kisah ring merau no haki Babylon kin perkat
ublay ula ino hana ublay wong ngandon rengkat ha kata ka jinglong merau dei kata senat basi ong kumne kamdei ngala manong ye fi ka rejection han rei ka dei ka correction kan mau baik ki kon Israel men ba ki sha ring merau no na ka ri la jong na kata ka Juda ka jongki na Jerusalem nganong ye bi ha ba ki sha ring merau no dei ba ublay ula reject ye ki han rei ublay u correct ye ki amen ublay you u correct ye ki dei ba ublay ula kentat ye ki han rei ublay u pen bet ye ki ba de wang an let lang bat pi sha kata ka jaka but we lam kan ang ifi dei namar katam pinyo iro haka jinglong merau hari kedon ke jisam sobha ka jong blay namar ki kon Israel kidon be haka kerdan menba kidon hari Babylon kim dei ba kilong ri madan kilong gibri badon haka kerdan bat hadu badami ka Esther ka siem haka ta ka jisam syaro kabamot ublay kentiu yaki bat namar blay ublay dorengkan hari ublay ang habilam yapi ngalar banong yapi kena iri ke bentaro, marsin kala bamod mana perkat kan suplot kike, sujing elot, kan nungat pi menjur nga, baro, marsin kala bamod, timat solak jong fi sengo banayat cuta, sengo batar, pim sengo re bayat, kum kani ke karpet, sengo bayat bi haisia, tarlut. Imeiru batar, ipa batar, ulok batar, kalok batar, kikon batar, hakakam kenduk jing ngaku aban keli yang ni kepor, kowe ke jing keli, long hok bat nga. Kenut na pi kenduk jing hakakam ke jong pi, hadin balak kalabamon. Tahu bono akti. Kenut na pi pat manusia pat kalabamon ki bahaya pi, hapo kakam. Nadu balak kala, tip kiti sia kisu syarai beja pi. Kadai? Kadang deh, mun syuam, kiji semua ia jatuh kana, kide wan bamti lang, kide keren ke jing yur, oh biru setengah lang, nado balak kelak apa muat, kam tam balik jeseng berpastor bantai, muat latar Rusia, deh nem deh, latar rem, kita boleh, but usaitan nu kuat banyalek ya pi, kita kene ublay udang kuat aban karak ya fi haka cakatray. Ang terai ngatep medang penbet yang haka ne cakatray. Mun syua kam dai ka cakatray ke de ka lorni. Kacaka bangay thu khana ki basniu sudah. Ngabam ka basniu ngale ka basniu. Haray menta me penbet yang haka ne caka. Barangay babon na pi kam kenti ni dekot. Wat ladang ayat nagatem serngeu jung ka jingyap. Hanum syaptian. Don na pi kwa ban risan nyo ro ikakam. Pinimyo kakam ban barok kin it ya pi. Pinyo bay kum kata, de kata syong bay ai ngoy me atrai. Me bo yang kani. I boss what ada itnum Henry try kerku ya i. Amen. Manum i kakam. Don na pi ngas ngom ban siam, pi ngom ban no ta kakam nim som la sha shu. Ong try. Kan mau bay ke chirwai chirwai mo la thau de pastor fair. Basyadwai bahas Sofi. Ai bor yanga. Kong do. Bangan it no ne bangala. Usok jong mesti mun mi hey. Hang tu kan. Amen. Man syua hayeng pi pat kala ka bamon. Si bleng ka biang bet si poya biang bet. Menta mi tma bet. Ngampat jiyos ngau ya kan ikawe. Habadang long nyam dawan na jeseng barok ki it. Wah pilawan jeseng. Mentapat pilawan jeseng. Balai hadu kata wan syano kum ta terter. Kan menjur bat ngai kata. Oh baboni taro. Hitang si poi hayeng satanuman. Mensyua da poi hayeng ani pilawan kita suit dah mentati kesubitar. Kan mau bet. Usoitan uit tangi laki jong. Mentap him dai syu ubitar bah. Wat ukwaban penwet ya galenti jong pi. Hare ontep ba ublay ubo kanang ya pi pada kata kacaka ba kecing ga ba kan mi na pi. Amen. Pi kwa aman kala kecing kala ka bamon ka banung kong ga dai ba pi pidiang yu Jesu. Amen.
Kabaar pilek ban ngam hau Jisu pi kongo ye kai bu Jisu ong pilek chakom. Bat kabalai utrai ongan sei you so baban na pi lang ba bang ai pi umen sim ba khot but way na ki so jong umen sim ka day ka jing ya sha srem okay ka jing iet ka jing le ba kum ta taram ka jing ba taram tu ong ya kata bangan pen mi ngahaban bu ye pi haki jaka badon sia kan ma ba tiu kulap umi hey ha pi dei gi ai ki tiu kulap jong trai ta tadi namar kata pihaban sutu sia ta don bet harang ai ngu ya me atrai te kata fi kan ni ka stage nang kong mat sola em oh ka pang ba si sen pi pang ni ka mat sola em maniang ka bajinjar ne kam no na like kan ni em wow daya do oh kan ni ka bajinjar do kan no la julai mat sola ha krak pe ba ini mat sola krik krak krik baro bakit di ini. Bat haka por basdang dong anong ipi ka jing sa kriyo blayam ka ba edo ka day ka por ka basdang. Day kata la ba ka jeseng nyalap kala ka bamot si hajar ngot la syai ka ski banwan jeseng tangsan ngot. Kan no? San ngot. Namar balay kamat sola ka day ba ba habi. Day nam day. Day kata da bam do masing si pan kanang dunia. Ai tu mat bi si ing mat kan mam. Kacing bang. But kaning di kita kabeda. Kabaya ba. Piu try uyalam yu Ezekiel luang. Katip melay ya nyang ni. Mentang aku abangan yalam ya mena ni ko ko batut. But habatut na po mat sola. Ko ka batut ha mat sola pila bersum. Ha? Pila persang da tiaro miap jelop hiro. Ong kata ka di kaban kong do. Kidon ki briu em kila sok men ka syakri blay em tang hadu mat sola dai namar kata ki kren be ya ka jinge nado baki kelabamot hadu bagi delek jingtep ki ong adap da ka jinge pabon ma ki bangai ki belatip yo try ki sakut hangani ka stage nado basdang hadu bakut balai kini ka stage sakut sa nama kadon ka por ki paidin biang no blay ki wan pai biang so blay kilong mikum ta kala bamot pai dien kala bamot pai dien pia menjur na kata nga kin lampu bun ma si blay la kala bamot sinengkong dangya jikala bamot si baar asdang ka pai dien hadu da poi si hodeng it's time to disco pat si blay wan biang kalong ta kamun kala bamot pai dien di nama kata what sakut sa hai tai stage dai kata haba kawan dangani ka stage sya ba unialam ya bisa ka weipat ka bible kong ula taupat sa 4,000 bat ula peniat yang lang ba. Hab ban tau. Siapa peniat sa kawaipat ka stage kan mau bet. Hab ban tau ya pi. Hab ban niyo? Ban tau ya pi. Lada tau ya pi. Ya kata ka jingay. Kanungot hakan ay kajaka. Suka akali. Pila kala ka pamot mentala arsnem. Rakti. Way ar lai sao san riu nyo pra kandai spota. Ya bunhi. Ta bun. Arsnem mentah. Lada tau ya pi ka jinget mentah kasengi. Kadang day ka tu ka ba arsnem mensuana kala kham kiyo na. Ha? Sa jubak pi la dia. Kala kiyo na sakut ijo na. Kan ma be haka perthai ngistunat baro aban kiyo lot. Tangkaway na kiyo. Kata ka day ban nice ngat. Day ya. Baro aban ta doon pisa po bang stunat ba kiyo na bayar na. Baro kikot pistan in rit sana in he na baro stunat lat datang kawai tadi kamet la dia ong hiar kata dang kiuman denam dai ngia persang ban penihar kadang kiuman bat dai namar kata ngasi ong ru ha bekerja mesim kadon kacing tau la tau biang sa 4,000 tau biang ano sa 4,000 la tau biang niya kata bat nang ta ka Bible ka ong ula peniat biang ya u Ezekiel nang ta kata ko bat kani ko menta kala kot hey kok siu hey ha kok siu ko menta la kot hang ni namat sola
ban kiu shadu kho siu kat no hap thau si hajar kat no si hajar wi kani gidi ka bentang ka ba utrai uyalam ya uzikal kat dan ka por kanong efi ha ka jing em jongi ba wat kemen tang madan hamat sola yai ne ba utrai ba ka jing kan kiu hadu kho siu kan amen ba kata ka kata ka ketien kan poi hadu iu kho siu lada ngak kala ka bamut lada syirta nga emsa tang haitu hi bentayam kalong ka bama ba kata ka jing kala ka bamut jonga dan babon ba kibreo kimsan de kata manus nam hau benai January haka jeseng ka basitarik pinlap ha ka ne ka jing kren tungin dap puli ya ka Bible nadu Genesis hadu jing penpau ngiju man ka deyam i pastori kren be je kata arang kren ngi kren be je kata be si yong tungin ne puli we de khot ngi bala landet ngi kren be je kata namar balai bangin san ngini yo ngin san hare babun sedam ngim tre banyat pat ai tai banta dei namar kata teng ka jinge jengi kam kot tang hadu kho siu kata ka ka ba pen khia kam wan hangi tang hadu kho siu kidon kibreo ki ba khmi ya ka kamba ba kidon kibreo ki kio ha ka kamba ka jong blai amen ha ka kamba ka jong blai gum no ba phim khu slai shu mental apoi kho siu mental lada ko ga poi kho siu da thia jelop nem ha jelop nem jelop em namar balai ko dei kata ong fit sin habalakiu ha kho siu em ken mau ki jinge baro kila jelop no menta itu ibatar ya pi haye mun sha pelai pawan nang no kata pot itu relawan jeseng lang amen itu bedom ya pi itu bakran bisni itu batrai ki bakran khot ya pi em kituro la kala ka bamut lang la kim kala bamut ublai upen kriya ya kita nak jing em jong pi pin sung tho kan ga wei si sin pila kala bamut am la da ublai unwan ra ya kita ki brio ban long ka jingker khu ya pi ban haden jo kata unra no na pi bat umbu no ki chawei la da kim tre ban priang ye kai ga pi don amen na te ura no ya pi ban ra ya pi em kham se jrong halor jong ki amen dia kata haradon ba penuit em wat judom dia kata what you ngau kuslai basi ong ipi ngastrat ba ngihap long tu pudung teh ke babon gin siat yang hanrei ngila dei pudung nar da siat khanam rung shu amen ngin dei shu ban shu mani la sakran balai shu ngasi ong aingu yo balai nam takung kita amen kimut ban pensnio hanrei kiu man bat hangtar sa yo ikat nungot ba iet amen But ke Bible ke batai hang ni namar sisin dal apo ye pok kho siu em kita ki jinge ke bafidon menta em pinimi ijo yo don nabi piong adon ki jinge bale em ong try ngala sutu bangadang yat tang ha po mat sola ngah banyat ban poi hadu kho siu amen ladang hala poi ha kho siu em kita laja kilayu kilaja hadu sisin ba ko la poi kho siu em bandaya em la ban sei bor hak to ko Pindaya jak kabatut yam ngatip menta babon sen ngilik kai tang swimming pool ngim jelek wa shu. Dere. Ada pidai jelek sei wa mang ngim don wa shu bakot chani sejan. Ngiap dei chak ba kham sejan. Pidai chawa am ko sen la poi kat ni am. Lada ka dei ka ba force ka karan jom ka force am ka banyat ka dei ka ba e ba. Kan ma bai. Hang ni badala poi am kitu ki jinge ki ba kenja do ki kenri ano. Hari fisdang bandon ke jingele kenjaman siam. Jingele ayu kenjaman sim kei kita kecing ilek kenjaman sim pistang manuyo ya kicing pensyoi ki babon dia kata ke Bible ko ong hakis ki bakado wat ya ki bala jet ki bayu ya ki bala jet on panhap nama dei ko sio pio jing kai ki babon nama pim tip ek tin jong blai pi pediang ba ya ke jing kai ki sakri blai menta bila pediang ki ba ki hajar mot ki sakri blai bat sedang bat kulmar ha ke jing kai sedang ban kulmar ha kata jinget ke jongpi namar belai menta pila donro ya ka point of view nala de ke ke ba pisong bandai kani kumta sedang ban ye keren halor jong kata ka benta bat kani di ke poru em ke ba
teng kawan ra yang ngi ka jing bat pitep ka lada kala poi hang ni em lada pim scam ni ka ban yeng em pila ban habet ne ban kelon no sedien namar ka ka be hadu kata ban la yalam ya ha kata kan mau ben teng si ong em kat dang kio dang best em kitu ki jing pila lait hari menta don ha ka wei pat ha ka jing pen shoi kan mau usoi tan klem pen shoi yu jisu hadu papat dep ya ka jing pen baptis upan shoy yu jisu hadin jong ka jing pen baptis om tang hadin han rei kham tam upan shoy ya u jisu hadin jong ka jing sha jing et bon sin ngi perkat ngi job no hadin jong ka jing sha jing et han rei ka bible ka da kran shai kedar hadin jong ka jing sha jing et unong pen shoy wan kan mau bet ya ka jing long men sim ka jong pi kat ba pi dang kio ka jing pen shoy ka jing la lai kawan so ka ni ka jing pen shoy okay? Kecing pensoi. Sedang melek kita kata kita baro Henry om dan porsu pat yau blay. Om dan porsu you know pat yau blay. Ya don na piru hakan ega jaka. Cek bahaya lah dia. Hakan ega si. Namaka balik ngawan ra yang kan maka Bible ko aman bagi shem yang met jong telangi haban yet dia dia. Haban yo. Ngakwa ban penken mau hin yet dia dia. Kumno kajing long jing em jong amanta. Hakajing day badu try hakajing duai. Hakajing day badu try hakajing pulih keketin. Hakajing day badu mensim bakoi. Hakajing day badu blay ngalong kumno menta. Hoi ngala kala bomot ngala dep ko jing pen baptis ngala syakri o try ngala yait mendaki khosir ki ki be ngalong kumno pat. Ngalong kumno. Cek ya lade. Hatu kadang don ketu kajing sirem hanga kumbakalong nengkong. Kata ke zil bong hak tin nong we ngadang donem ya kata kadang kame ini di kebaar layalam ya syak ini kebenta kebaar dia kata Joshua ngak pitep ngong fi ke juriau kebaar ke bakat ke di ke Jordan lang bau Joshua hak por jong Joshua dia kata Joshua uang ya kene ke we habakut do jong jing em ke jong uang ya kene ga bat ke ying jong ngin syakriyo blay amen. Hatu ngidang la ban ong kum ta menta nga bat ke yeng jonga ngin syakriyo blay haka Bible dan arngot ki breo haka testament mai kum ki kime ki kapa ki ba IT lut ilade ki kun beneng kong pinlap haka gospel jong Matius ya kan nong bakat san chapang ka nong kanan kanong yu naga benta ka kon ba kan light na kata ka jinglong kayok to ka bor to ka jingdom kada late bandam hakjat jong try ka shakot so Henry kayeng scam baka kon kan yo jing pelat nganong fikadon ka dor jogi kimi ki papi haban siu kam dei tang bapi besar yaki da ka bam hande teng pi haban penrit yala di hadu kata-kata namar kata ka jinget ke jong pi lada ki briu ki kiran bang kan no ro pi ong try ngan yang scam namar ngatip om dei tang manga ban yo jing penem ki kon jonga ki yo jing penem amen. Ko ki kme ki pa kan ka jaka ngakwa ban ai musik kan mau ka nong kanan kum ka kme ka ong yo try what ki so ki bam na kita ki balahap na ka mit ukan rat kum ka kme hatu pi kum ka kme pila ban sya kata ka jing syakren na ka banta ki kon kampang maka kam don ye ha ka met la jong han rai ka pang ka men sim ka jing ma jing berkat namar ka kon ka don ha ka bol jing jing dom kayang scam kan mau ko ki kemi hang ni ka jaka ngai kuble ya pi ma bobon hang ni bawan jeseng em ulok udan hayeng ka tatip dang lik khwai ai ne ka tatip la song di jai fi na poi fi sibet nong ma pha pawan na no un sak roy ya pi katat lo la kai khalai un tep la kai football ngam tep hare uman lang jeseng bat pi ulok kata don la ka jong ulang thok kot udang pek TV, pek mobile, pek cricket, lelakai football, baslap kumne, yo ngamtep yo pio ulok babaru ulah shat jing shat dam ta jong pi. Handai uman jeseng ngamtep pat ya kata. Handai ngapek kini kanong kanan pek ulok umdan lekat bat ka. Handai kalik bendam. Bat kaong kakon jong kapang. Ko kikme bepiwan jeseng hang ni. Yang scam
namar balai. Lada pi yang scam kikon ken lait nak jing long merau jong setan kan. Amen. Kanong kanan ke yang scam. Kakon kalait em. Amen. Nak jing home jong ubaman kan. Nang tak don rupa Bible. Ubri ubah kerteng u Jairus. Kerteng iyo. Unong yalam jong ke synagogue. Ke Bible ka orang bak synagogue tu deh. Unong yalam jong kata. Ba unong yalam unwan bendam kedat jong Jisu em kalong ke baik ba. Namar yu Jisu syak baik bini ke synagogue. Ulai bendam ke kedat ke jong u. Panong kakon jong ka tiap pang ka jing yap ken. Dai no stang ka jing yap. Dia kata ke Bible em ke khot yang ni ban long kumaki. Kum ki kemi ki pa ban long kumaki ki jing long. Ngin long ka kemi kum kanong kanan, ngin long ukpa kum Jairus ken. Amen. Balik barong kamdai ka kerdan jonga pakat bi Jairus umdai uri madan. Jairus umdai uri badan kerdan. Baru Jisu hang to ka pot umdai uri badan kerdan. Wang ni wan rai nyam khala ni le. Ubalai percaya kijiu. Hari Jairus ubadai unoi alam jong kijiu. Ulai bendam ya kejar. Hey bakal unik dah mas ulai parman miet mau ulai hak basyit ke basyai ken. Bat ulai kenong ya pi bendam. Hak kecat ke jong Jisu. Baru peni mengamane ngasarandar yalade ngasanya hame. Bat namar baulong kunta. Wat ke kon ke balayap impat namar ukpa ubangai. Amen. Lada ke kemi ganget kikon kidon hang kecing long merau jong kepak kilaj em lada ukpale unget lawat lada yap no kikon ro ki em biang. Kanang pihak ke jela jongi balikat ni ke drugs kala penyap kikon samla ke daw ke dei babon ukpa dei banget. Tangke kemi ke banget. Lada ukpa wan kecing em na kecing yap hak ke di drugs ken em biang. Amen. Dia kata ngastunat play Bible. Habdan kamro ka kami ka banget, bad ukpaw banget, bakikon kin laj em. Amen. Kikon gini yo? Kin laj em. Henry kay kebujiang anong yabi. Ngasosi babon ki kami kikpa hak ni ka jala jongi ngiyalam bakla no ya kikon. Kani di bama. Kabama na bama tampat. Kung kami kikpa pimla ban rai lot. Rai ki tang nam ta ka jinget. What say ya ka jinget na ki. Ka ko ngam su tu syo man ta. Ya no bangan ngai hakapot dang ngayot ako ichikai manta ngasngo kaong mai kamne ngasngo baka perthai ka khambyang kani ka bae ka barai kimi kpa ki khon ki klumar lala piala mi ki khon ka chaka bambyang chikai to pisai ye ki piala mi ki chaka bambyang hare na e ba pila yo wat le baklaro yo ki khon ki sakma pika Bible ke Quran namar sisen ko malapo e po khosi em kadon kata kadon nge aingo ko mengalapoy hak kok siu ki singe ki makin jado lalaj kidon nabi mansua apa piwan sakani ke jeseng nengkong pitep tang batit kau dan menta pila ban batit kau ro ye kiwei aingo yu try ta kata pila la ban siu wan ye geram jeng kiwei ro aingo blei la pelai lut hanai menta lapoy kok siu perkan ni ke ke mama yok ke jing pen soi pat But ban job ya kajing pun syai ditang kawai. Pihak ban sutiet hak ketin ke jong belai. Amen. Pinum ya jangan ni kajing sengau ke jong pi. Pihak dah kajing tip jong ketin ke jong belai. Amen. Dah kajing tip jong ke ketin ke jong belai. But adin jong ni. Kapa pi job ya kita kajing pun syai pi job kita ke baro em. Utrai. Ke Bible ke setelah ke balai pat hang ni. Pe kau jai yo. Adin kata dekat besar. Ulah tahu pat sasi hajar ulah penyak jangan alam baki baki kot siu. Kecui ke dekat kau dapat. Ulah tahu pat sasi hajar bat ulah penyak yang leng baki ki bakot hasingkai. Mendapat kot hei? Hasingkai. Namat solah alas dang. Mentala poi sunan hayu hasingkai. Kadi pat kadi kau wei pat ke stage u banget. Kabakam sung tunat kabalakot hasingkai. Berapa singkai kalah kot liam pilah banyak. Ban banyak cekamat ban peni ya kita kiwei kelenti ya kemne kalong kom juru aga jingat. Ngau ifi hake kok siu gede ke jing pensoi hanroi hang ni
Kadai ka jing namar pihak long nuksa yakiway. Hablong ayo? Nuksa no yakiway. Aku aban keli ha kanai ka jaka. Ada piong ngalang ngej hau trai. Laman ta sam snem ru snem hinyo snem piladon. Hato filong nuksa yakiway. Haba kiway ki pet ya fi ki dong yes ngakwa long ko mopi. Pila long nuksa. Namar menta ki babot na dit nam kita mat sola bat kosi ki pet ya pi badan sengkai ko om. Pilong nuksa. Ne pimlong. Bat ken mau ba ha ka por ka ba menta babun ki pang sengkai. Pang yu. Nga slip dis. Nga mah babun deyam. Pang sengkai. Namar hai ni ko om ngalapoi he. Sengkai tapi. Ngana mong rakti kan ngot pang sengkai. Dayang kam slam ambi pastor ap syong no sengkai mlong syu. Ngana ngok ba mental mdi taki bahe. Kenapa kasang kan rus nam ngapang sengkai. Habang ngaku arban aiman sim hane. Kidon na pihak ngane kecaka pila syakri kat tas nam. Pila dai belong sengkai menta. Ayu. Pila ka pang sengkai am panglut berakamat. Ban ki syaka diang rumlong, syaka mon rumlong, ban yang rumlong, ban tia rumlong. Kidon bapang sengkai pila ban suntuk bakai mengakran. Long belai ro. Tak syuki tiak adi. Sengkai long kata. Tut sengkai tut lut bero. Ban ngakwa banong ifi kidon na PM pila long sengkai haka jeng long mensiam. Yang skam nama don babon ki bapet ifi. Amen. Menta kam don syuk kajing pensoi. Hana kidon tang ni kawai paro setan uang. Ladangan nya penha biti sengkai ngakedia iti sengkai am na din nang TM kin ha badiki hajar ngod. Dai na mata setan penha biki babon ki syakri ki jong blai kini gisngi. Pur penha biki am baro nong pek balakala ba mo lang kam ta ma. Begitu ki man jasang syu. Ki babon badang sedang ki man. Nama sengkai kata yu Kenal yu Jacob ru kata nai. Video kata nama kani kadi ka banda ban mano bakta. Kenapa por Jacob kata utrai. Utrai wang ni sengkai jeng fikri ban scam. Kadi ban yu? Kadi ka ban scam. Namar balai. Ba pila ban long nuksa ki we. Ki riu temen man syua ka baki pet kan thai brio. Ki ala ban ong. Naka sengkai jong ka ban kabuan ba. Lama kila itu lupa tapi ki pet nang ni ru. Kani ka brio ka lat kha. Kani ka brio balong kia su tu ya kata. Ki riu temen man syua. Oh menta ta am syua. Hari manusia kisu tu ya kata. Nama kesengkai kalau bakat no bascam. Kani kini kebenta bakat no bakat scam kan. Tapi kani ko apa ya jas sengkai le am. Mana mat solat ang iu. Hari sengkai le nganong ya pi. Wow. Ya ka mat ya kamdai ka bersuk. Hari utrai ukhat yang ni hak kata kebenta. Kebenta kebalai mengelong sengkai. Dan na penjongi pilih belong nuksa. Amen. Dia belong iu. Nuksa haka jinglong mensim ya kiway. Bat nang ta sapoi pat sakaway pat ka benta. Hadin kata la thau sa si hajar. Te kala long kawa bangamla banyat lang ba. La thau biang sa si hajar umla banyat lang ba syo. Bat ula ong hanga ko kono bre melayo iya kani. Kabamut ka ngangai kala poy aduh ni renang. Namar udang laban yoi. Hari umla syo ban nihat. Lapoi hak ini kijaka nganong fi. Ba umlasyo banyan haru la banyoi yang ini gom. Aku abanong fi poi hadu kata. Badala ke jong ke kamat. Pinyoi ya ke jing ba ke jong utrai. Om syuk tang halade. Namar halade ke latap lot ke om. Hana pinyoi ke jing ba ke jong utrai syakiway. Amen. Dai namar kata menta pinyoi. Baka jing pla kam dai nakaliang joki pastor. Ka jing pla la dai nakaliang joki paraba syakrilang. Amen. Namar balai mentala banyo ya ke jing ba ke jing utrai ha ke jing em jong kiway. Amen. Dai kata don bong ngalapas ngiak kemen lang. Ngiak ngovi kay ba ke ji asing bangai so ba ke jalang deh hal yang lejong. Namar balai mentala sedang banyo. But play ukot yang ngi syadu syata. Bangin so kemen no ha ke jing kemen jong kiway. Amen. Bakata ka kan poi hado kata. Pat kanini ke por bu zikir ya kemen la de la banyo isyo. Uyo ino tang ya kata ko penkot ya kajinget hado kata mapinom pet syo ya lade pin pet tang ya kajing ba jong blay. Amen.
Lada kat ba pidang pet ya la dia kidan bun jing ele. Balas tang man yo ibet ya ka jing ba ka jong trayam. Pin siong amen. Berkini dikis ngi ngakwa banong yo pi. Ngi em. Ka perthai ka basniu, ka perthai ka ba it tang ya la dia. Ka perthai he ba don ba tang nak bentai ya la dia. To angin pen kot ya la dia. Bagani ka kan poi hado kata bangin yo i tang ka jing ba jong blai. Amen. Pide kerennya ka jing sniu habaro ka jaka ka dan. Tabaling yam kren no tang ka jing ba jong blai. Nah kuar benon ra api kene ko benta. Kampat judan hakanu kanu ko por. Kum kene ko por bementa baki briu ki wat yo blai. Amen. Ki briu ki yo ki wat ya o blai. Kampat judan hakanu kanu ko por. Fitet beliu mentang ngila banlong jasang hang ne ngidon katas pangut. Hari kidon par ki ban sepet ya kini ada ki hajar ngut. Amen. Mut kampat judan hai ka chinge sno kan long kum ta. Tang ngidon hak away ka jaka tang kat tangut hari ka chinge pet ka long ta. Lamar boleh kani di ka poram ngalaban ong fi. Kadon ka great revival ka ching pen ki ka chomen sim ka kraw Amen. Kampat judan nganong yefi meno kum kani nganong yefi kita kinong elap kapor jaman shwa kila kwa ban yo ya kum kani kasngi ki klamla harenga ban mapi ngi yo ya kata. Amen. But you omay try nga aingo yame nget nganong yefi ngin yo ka ba kraw susuru namar bale ngin yo ya kata kajing ba ka jong oblay gen sedang ban pet ya kata kajing ba kacang belai kan. Jadi hak benengkong kawan kacing hak baar kawan kacing pensoi hak belai kawan kanuksa banlong yakiwe hanroi hak basau kanong yapi ngiyo itang kacing ba. Amen. Namar ka katoro pa ka Bible yaki brio na kitab cing penpau. Bapinyo ya kacing ba. Jadi kadang ka por bidong ngala tat nam tangan ni kesnong banduai ngala tat nam tangan ye ngala tat hari bapinyo pa dia kacing ba pim tat. Amen. Pim tat namar POE ya kajing ba. But hadin ba pila yo ya kajing ba. Pinda puli ci sharum pinyo kawan ra ya kajing pen kia. But si sin kawan ra kajing pen kia pinda yo ya kiso boro arliang. Amen. Baki say ya kita kiso. Hari ada don ki brio ki bakentat pat. Ki sakut hagata kacaka ketik kabalong meluk kan. Hang ni hapo Ezekiel uyo ya kata. Ngala banong fi uyo ya ka stage ang kibangai. Namar utrai Ukraine Ezekiel wang. Nang ni haba pi pinlay pai biang no syakari la jong. Kani kan day ka benta bangan yalam. Day namar kata ulay yalam yaki nakamat sola syaki kosil syaki singkai bat kumju hado kata bakatut bakata ko ka batut ka tauro ya ukris bay Ezekiel usuto ya ukris bahaba ukris uwan ra ya kajing penkia hakari Israel. Uwan ra ya kajing sayso day namar kata ulalet syakani kawa Jordan ba unyo ya kajing pen baptis kan. Kani gadi kata balay ba utra ba nyo ya utra ba Ezekiel usuto kata ngagburo hapi hakani kasi kani kajing kali POE ya no hakajing emlade. But ko kadon hang no ya don napi pidon namat solha ong try pen klanya kajing ngai jonga. Ya agalenti hapadeng kajing syak kenyo ben syak kedokti yang scam how try fiang puli Bible ngam suto ye lele shu yang scam bar banong try like na me ngan lection no kan mau ublay open ya Ezekiel ya kalenti ya jongki bangai dai katakan ni kadai ka kata kalenong nganong yepi sya bakan kut no nganong yepi ka kitab Ezekiel. Shua bahkan kutno ke kitab Ezekiel ublay penkan mau iki haba mentangan ya lampat ya pisah takari to tip kumno bade bani kan mau ya kani go we ngap opiro kumno ngi ya baru try kedon na pipi ong si sya pastor nga to coaching hakakam ki bakran ben nga mod nang hamat sola doai ong atra ai pohori ngan kiro lang ne bang pipin salat wanong persyang da de yat bet sa si hajar kabamot yat hakajingat
Pensa yo I sa poi ko siyo. Ya don na yang pastor ka bon plat jing pensoi kini singi. O nga try peniat yang asa kamat. Lada yang satu jing pensoyam kan la bahkan telep no ya pi. Ya sa kamat kan poi singkai. Ba pilong nuk sa ya ki wei. Bat orang sakot sa tang balong nuk sa ki wei. Ya kam sa kamat man yo I tang ka jing ba ka jang blai.